Emilia Perez. Konferma l-wieħed mill-favoriti sal-ejliet Emilia Perez ta' Jacques Audiard, musical dwar traffikant ta' droga Messikan li jibda l-istess tiegħu biex jerġa' jibda jgħix, rebaħ il-Golden Globe tal-ġeneru musical. Fost l-4 premji li kiseb dak l-aqwa film internazzjonali. Is-serata ta' ċinema u faxxinu, red carpet lussuż u bosta stilel ta' Hollywood. The Brutalist. L-aqwa film drammatiku The Brutalist ta' Brady Corbett li ġie rikonoxxut anke bħala l-aqwa direttur tal-films u l-protagonist Adrien Brody premjat bħala l-aqwa attur fl-istess kategorija. Sebastian Stan, A Different Man. Imbagħad Sebastian Stan li ġie premjat għall-irwol tiegħu fil-film A Different Man bħala l-aqwa attur film komedi. Demi Moore. L-aqwa attriċi fil-komedi Demi Moore f'The Substance. Ċabċpula mhux ftit, emozzjonat ruħax qabel il-film għaddilha ħsieb minn moħħha li l-karriera tagħha spiċċat. In those moments when we don't think we're smart enough or pretty enough or skinny enough or successful enough or basically just not enough, I had a woman say to me, just know you will never be enough, but you can know the value of your worth if you just put down the measuring stick. Fernanda Torres, I'm still here. L-aqwa attriċi fid-drama, il-Brażiljana Fernanda Torres għal sema fil-film I'm Still Here. Iċ-challengers tat-Taljan Luca Guadagnino rebaħ il-Golden Globe għall-aqwa soundtrack oriġinali. Golden Globe anki għal-film Wicked. Kien l-aktar li ġibet nies fis-swali taċ-ċinema, iddaħħal ftit aktar minn $680 miljun. Shogun. Ingħataw ukoll premji għat-television, kienet is-serata ta' Shogun, l-aqwa serja drammatika. 3 premji ngħataw lil atturi b'sehem fiha. Baby Reindeer ġiet ippremjata bħala l-aqwa miniserje u Hex rebħet il-Golden Globe fost is-serja tal-komedi. Imiss issa l-Oscars fit-2 ta' Marzu li ġej.